Loši momci krše pravila i lako osvajaju devojke, dok lepi momci čine sve da zadovolje devojku samo da bi bili ignorisani, odbijeni ili smešteni u prijateljsku zonu. Vidite, nema ničeg odvratnijeg za ženu od muškarca koji se previše ponaša ljubazno. To deluje neiskreno i slabo. Ljubazni momci će čekati i čekati priliku da podele krevet s devojkom, ali ne znaju da je ona previše zauzeta maštanjem i slinjenjem nad tipom lošeg momka. Ako želite da osvojite devojke, morate znati kada prestati biti ljubazan i koje pravilo kršiti. U ovom videu ćemo razgovarati o 9 pravila koja loši momci stalno krše. Broj 1. Traženje dozvole. U savremenom svetu često ćete čuti ljude kako govore da uvek treba pitati devojku za pristanak. Preporučuju vam da pitate možete li je dodirnuti ili poljubiti. To je divan savjet ako ste frik ili simp, ali loši momci ne shvataju ozbiljno ovaj savjet. Oni potpuno krše pravila i žene to vole. Najbolji muškarci jednostavno uzimaju ono što žele iz života. Nije bitno da li je to novac, moć, poštovanje ili devojka na koju su bacili oko. Oni postave cilj i uzmu ga bez traženja dozvole kao beta mužijaci. Nemojte pogrešno shvatiti, ne govorim da trebate opljačkati banku ili prisiliti devojku da ide s vama, ali traženje dozvole nije pravi način. Loši momci znaju kako čitati situaciju, uzimaju ono što žele i ako to nije opcija, odlaze i traže to negde drugde. Na kraju, oni dobiju ono što žele iz života jer ne pitaju niti mole za to. Ova energija je izuzetno privlačna ženama jer pokazuje dominaciju i samopouzdanje. Broj 2. Skrivanje neobičnih osobina. Svi imamo neke jedinstvene i neobične osobine, ali većina momaka to krije od žena. Kriju svoj pravi, autentični identitet jer se plaše da ne izgube devojku. Pazite na ovu stvar. Nikada ne bi trebali da se izvinjavamo ili osjećamo sramotno zbog toga ko smo. Pravi muškarac ostaje ono što jeste, bez obzira da li se to ljudima sviđa ili ne. Čak i ako ima neobičnu osobinu poput crtanja, glume ili čitanja mange, nije važno ako devojke gledaju čudno ili ne razumeju šta radi. Poštovaće ga i voleti zbog toga što je on sam, umjesto da se ponaša kao NPC bez ličnosti. Naravno, ovo nije izgovor za beskrajno gubljenje vremena na TikToku, bivanje čudakom ili gubljenje vremena budući lenčuge. Postoji velika razlika između posjedovanja jedinstvenih osobina i bavljenja stvarima poput svih drugih. Broj 3. Nula tolerancije. Ljubazni momci će ignorisati crvene zastave i loše ponašanje žena jer su izuzetno očajni. Međutim, tip lošeg momka ne toleriše loše ponašanje. Zapravo, on ima nulu tolerancije prema dečijim igrama i crvenim zastavama. Bez obzira koliko je žena lepa i privlačna, ona je i dalje čovek, a nisu svi ljudi kompatibilni jedni s drugima. Ako počnete tolerisati sve, čak i stvari koje idu protiv vaših moralnih vrednosti i vrlina, poremetit ćete stvari. Naravno, možda ćete dobiti devojku ako to učinite, ali nakon što prođe medeni mesec, mrzećete sebe što ste to učinili. Bićete zarobljeni sa ženom koju prezirete, zato nemojte biti simp i pustite je ako propusti svoju priliku. Broj 4. Stavljanje žena na prestol.
Mnogi moderni muškarci stavljaju žene na prestol i tretiraju ih kao kraljice. Disney filmovi su ih naučili da je ovo ono što bi trebali raditi. Međutim, ima 10, ako ne i 100 momaka koji je tretiraju na isti način. Istina je da žene imaju obilje pažnje i naklonosti usmjerene prema njima sa svih strana. Ne činiš ništa posebno ako se ponašaš kao simp za nju. Ostavi to drugim momcima. Trenutak kada počneš da je tretiraš kao normalno ljudsko biće je trenutak kada ćeš pokazati da si drugačiji od svih drugih momaka. Ako želiš da ideš korak dalje, stavi sebe na prestol umjesto nje. To je ono što momci tipa lošeg momka rade. Oni vrednuju sebe iznad bilo koje devojke. Može zvučati egocentrično, a verovatno jeste, ali bolje staviti sebe na prestol nego drugo ljudsko biće. To čak privlači žene jer pokazuje visok nivo samopouzdanja. Broj 5. Igranje na sigurno. 95% muškaraca u svetu ne preuzima dovoljno rizika. Uče ih da igraju na sigurno još od djetinjstva, zbog čega ćete ih vidjeti kako su zaglavljeni u trci pacova decenijama, iako ih posao čini nesrećnim. Toliko su uslovljeni da igraju na sigurno, da bi radije živeli i umrli nesrećni, nego da preuzmu rizik. Ovi muškarci ne samo da rasipaju svoj potencijal, već su i veliki odbijajući faktor za žene. Nema ničeg uzbudljivog u muškarcu koji se plaši preuzimanja rizika. Muškarac koji se plaši gubitka nije samo kukavica, već je i dosadan čovek. Loši momci bacaju kocku, preuzimaju rizike u životu i veruju u sebe da će, ako stvari ne idu dobro, ipak moći da se oporave. Rade ono što žele i ne razmišljaju dva put o tome. Deluje neodgovorno, možda, ali je impresivno i privlačno. Broj 6. Bekstvo iz dosadne stvarnosti. Loš momak pruža otpor od očekivane svakodnevne rutine. Put s lošim momkom može pružiti avanturu i uzbuđenje koje mnoge žene žude. Oni žive na ivici, pružajući ženama adrenalinski šok. Rade stvari koje drugi ne bi radili i uvek traže nove načine da pomere granice. Broj 7. Teško dostupni. Mnoge žene znaju kako je to biti poželjna i jurena od strane različitih muškaraca. Može biti neodoljivo kada žena naiđe na nekoga kojoj ne pridaje mnogo pažnje. Loši momci upravo to rade. Ne igraju po pravilima i teško ih je uhvatiti. Broj 8. Strast. Loši momci rade ono što rade sa strašću, što može biti zarazno. Uvek imaju gorući razlog za svoje postupke ili način života. Uvek postoji zanimljiva priča iza tog čoveka, što ga čini još poželjnijim. Rade ono što žele i ne razmišljaju dva put o tome. Broj 9. Brinu o sebi. Loši momci ne zahtevaju održavanje. Brinu se o sebi i zapravo ne žele da drugi ljudi rade stvari za njih. Za mnoge žene ovo je olakšanje od pritiska da moraju da rade sve u vezi, posebno za žene koje su navikle da kontrolišu partnerski odnos. Mnoge žene su navikle da komanduju svojim muškarcima, govore im da prestanu igrati video igre i da nađu posao. Ali pravi muškarci ne trebaju mamu da ih nadgleda. Kupuju svoje stvari i sami se bave svojim problemima bez prigovora. Usput, ako želite da napredujete u životu, ne zaboravite pokazati malo ljubavi pritiskom na dugme za like i pretplatu. Do sljedećeg puta. Pozdrav!